بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إنسانا روجا شش مهي إيواري شفا براءته، يعني هر سال 15 شعبان شفا براءته. إجا شفا براءته دنوا ساله دا شفا كبر مباركه. كتاب عربي دا كتاب كيفن دا وسات باس کرنه جراد بين شفا مبارك، جراد بين شفا رحمت، جراد بين شفا بلگه، يعني بلگه که مرف خلاصیا خو بستینه وکاو کن بیجن مزگینا جنت مثلا شفا بلگه کجرد بیجن مثلا. إجا حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام پر önəm daya ve şevi, dve şevi da ibadet kiriye o almi beri و hatta nehirojی geleka ibadet kiriye و duazı hoda gotna ibadet bikin önema ve şevi anine zaman. İca ve şevi şeva rızkaya rızkı insana ve şevi da Huda Teala usa rivayet tekirne ki ve şevi رزقا تقسیم دکن حتی عالم بره داملی دگوتن او شف ایواره شیوکا خوش چکن هر کس لگوری خو شیوکی خوش چکن و دعا بکن جبو که هندی ام بجن هر شف شیوکا وها خوش به سبی خوشی مطلی بکن افراد آیله که ببرا مطلی بکن به شیوکا خوش که خدا تعالی قبول که هر شف شیوکا وها خوش به İşte geri insana alme bere özellikle ev şef evarej Mağrebi hatta ni aşağı ser şalke raned bun lime aş Mağrebi dikirin ser şalke raned bun ağlabi vi sahab Yasin duhandın. Her Yasin'e ki raji sureti Duhan duhandın. Yasin'e ki duhandın, dıkadandın, pera surete duhan duhandın. Adı diya ki duhandın, dıkadiya surete duhan azisiya, dıkadiya surete duhan duhandın. İca Yasin'e avil, jibu azabı, merv azab halas bebe te khandın. Eğer azabı ve dünyayı, eğer azabı kabri, ahireti. Yasin'e diya jibu emre ki dirya khudada o emre ki diriş. O Yasin'a siyacı, jibuna rızka ki halal, o rızka ki fre te khondine. İca لحقه ve şeveda rivayet hene, hatta rivayet ki vahaya ki dibin ki ev şef Kur'an hate nazil kirine. Yani levh-i mahfuzi ev şef Kur'an hatiye semaya dünyayı ica şeva leyletul kadri ku hatiye khware. İca ve şevi Huda Teala dibe ki dixwaze ku afu bive. Şeva afiyeye ev şef. Esası mana ve mana beraati bi mana xelasiye. Hani em javra dibe ya mahkeme falan keso kingi bu velem dim mahkeme do bu. گرو محکمه چی گفت محکمه وی براعت کرد یعنی براعت یعنی جزا نخواه یعنی نگو سه ماه حبس 5 ماه حبس سال که حبس نگو وی براعت کرد کرد آجا ام ایشف خوشک عبادت بکن توبه کی جدل و جان ام بکن انشاءالله تعالی دبکو خلاصیه مبش خلاصیه مجبو چی خلاصیه مج آگره جهنمه به خدا تعالی معفو بکه و خدا تعالی بلگا ما ایشه بده مگویا شفا بلگه ایشه خدا تعالی ایک وان عفو دکه ناوی اون ده دفتر دایته اسکرنه یا استکه ملائکتا ایشه ام بکن که ایشه ناوی ما ده دفتر خدا تعالی دوره یا اسکرنه اوج ایشه شون دا جی ام عبادت خوشک لله جبو رضا خدا ام بکن که ناوی ما دفتر خدا تعالی درنه
هاجا إيشف أم تبكن إيشف إيك لميجي ويا قزا هبن برا لميجي قزا أشخرا بكن أم سر نافي حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أم كان أم صلوات أبدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ام حتى كاربن ام شخراج مالا خراج جنة خوشارا ام دعايا بكن özellikle İsal hani vay deprem çebiye em ehli depremi ra em duaya bikin. Eko dibine depremi da rahmet kirine em bin ya Rabbi tuan fadla şehida da kabul biki. Eko na nexweşin li nexweşxanane ya ji nexweşxana hatine malê ya Rabbi şifakî xêrê di nêza jwana bişînî. O eko ana dibine çadira dane eko memleketê xwe goç kirine çûne bûne muhacir yahut icabında belki hebin ku çadır canab destê wan neketbin vesaire ya Rabbi alîkarê wan bi em ji wan re dua bikin. Gerek em ji hev re dua bikin. Hani Xwedayê Teala Kur'an-ı Kerim'de dibêje ya Bismillahirrahmanirrahim İnnemel mü'minûne ihwetun Müslüman tumman birayê hevin. Dibe kuş aila me kes dibine depremê da erdhejê da nemabe ama êku dibine erdhejê da ku çê biye dibine binayê da mane ew jî birayê me ne. Em gerek ji wan re dua bikin. İca gelê insana hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis kî heye dibe ki wê şevê Xwedayê Teala bi qandî mêşinê qebîla kelbê bi qandî miyê mêşinê qebîla kelbê insana affû dike. Hani Xwe Teala dibe ya ew kiye kestine ku gazî bike ez ê affû bikim. Kestine ye ku rizq ji min bixwaze ez wê şevê rizq bidim êkî bira rizqî wî fire bibe. İca wê hadîsê hinek alim dibin belkî ji bo şeva Leyletül Qedrê be hinek alim jî dibin ki ihtimala ku şeva beraetê be jî heye ku wê şevê Xweda Teala insana affû dike. İca carcana dewletê dünyayê mer dibîze dünya îro piçûk biye ji televizyona ji xezeta ji radyoya dibe işte li filan devletê affû derketiye êku di hefsada bûne wan berdane. Li Tirkiye jî zaman zaman va bu çend caram dibêjinin ku affû dertê dibe filan filan sûcî kiriye affû filan filan sûcî kiriye wan derdixin derva. İca Xwedayê Teala ku affû bike ve çawa affû bike. Xwedayê Teala ve mecagirê cehennemê affû bike. Yani insan affû dikin afya insana heye, rahma insana heye, qey afya Rabbi alemê tin heye, rahmeta Rabbi alemê tin heye, şefaata Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tin heye. Em meşiyek bidin serê xwe, em gunene. Wallahi em gunene, billahi em gunene, em vê fırsatê derbas nekin. İca kinî wî şeveke mübareke inşallah Teala ve xelasiya me o Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibêje ki roja dinê jî mümkün be rojî bigir. Roja wî jî pir rojeka bi xêr e. Yani kinî wî êvarê ji Meğrebê da merve ji xwe re Yasînê bixwîne, sûretê Duhan bixwîne. Sebebê sûretê Duhan jî ev e di Duhan da ku dibêje ki Kur'an wê şevê ji lewh-i mahfûz hatiye semaya dünyayê. Loma ku alimê berê viya dixwendin. Mesela rahmetê Babam Seyda Mehmed Baqî tim dixwend, Seyda Mele Şemseddînê Başko dixwend, Seyda Mele Abdetîfê Şemamê dixwend vesaire Seyda Mele Havi yani van alimê kevin gişa dixwendin. İca em jî mümkün be şeşê mehê êvarê em ji Meğrebê da ji xwe re dest bi îbadeta bikin, Yasînê xwe sûretê Duhan bixwînin û bi şev jî mümkün mertebe em ji xwe re îbadet bikin wê şevê bira şîva me xweş be em karibin roja dinê jî em ji xwe re rojî bigirin û em qelbê kîş dibe em wê şevê em xwe bavên ser destê piya wan bira me affû bikin. Ku wana me affû bikin em qelbê wan xweş kirin belkî Rabbi alemê jî ji bûna wê şevê qelbê me xweş ke. û te bimînin di xêr û xweşê da û temam emanetî Xweda bin.